कोरोना भाइरस कोभिड-19 नु भेरिएन्ट नेपाली से सोनिगले खने देशली वंगो बैशाख 16 गते निसे सोनिगया सुंगु जिल्ला प्रशासन जाकुथि यल खोपली से सोनिग पिनेया निगुली मल्याक जिल्ला निषेध आज्ञा जारी आगुदु थते स्थानीय प्रशासन निषेध आज्ञा जारी यासेली शहर बजाया दक्को उद्योग धन्दा कल कारखाना लिसे सार्वजनिक लिसे निजी सवारी साधन बन्द जुगुदु थते सरकार थिथि कथया सेवा सुविधा रोक तगु जुसान मजी मगागु नसप सपस वास पस लगायत या सेवा थास सञ्चालन या त उज बिया तगुदु अथे स्थानीय प्रशासन लिसे स्थानीय सरकार न जनता ते त मजी मगागु सेवा प्रवाह याना वया चंगुदु जोजल पासोकुमी भाजुमे जुपी नेपाल सरकार दोस्रो भेरिएन्ट कोरोना खनदेशेली लकडाउन या गुथम पेनु या दिख थौ या दिने जिमस स्थानीय सरकार अथदैको ए महानगरपालिका लिस्लिसे ए महानगरपालिका मार्फत अन्तर्गत लागु ओरा त्यसको कथा सेवा प्रवाह याना चंगु दुले तैको विषयले कया थौ जिमस थन स्थलगत रिपोर्टिङ या नीति ए महानगरपालिका लिसे विभिन्न ओरा वया चुनगुदो मानर न्यू कठाइ पनि एम्बुलेन्स चलाइन्छ रोपटी दु 102 नम्बर यो एम्बुलेन्स दु 102 नम्बर एम्बुलेन्स हो अनि कोभिड एपि बिरामी त लेट चलाइन्छ रोपटी व छिवा काठमाडौँ पिन्न दु बिना छिवा एम्बुलेन्स चलाइन्छ रोपटी दु वन 24 घण्टा चलाइछि सुता पर्याजु लासा व एम्बुलेन्स फोन इन दिसना जु अले मेउ छिवा एम्बुलेन्स न व्यवस्था नपटी र मेउ छिवा एम्बुलेन्स चाहिँ नन कोभिड तेरा कोभिड बिरामी त म के छ नापा डायलिसिस यान जोम्बी अस्पताल त गोनमाला ट्याक्सी मरो ठाउँ गाडी दसाना गाडी पिटाइङे म चाहिँ पास मरै छौँ भिन्दा या पनि सेवा त बिदुखा वक्त एम्बुलेन्स छौ अस्पताल छेनल छ अस्पताल दगा गना न अस्पताल मे अस्पताल मा छ मे अस्पताल अल अस्पताल छ छे वेटको सेवा बिउपटी छेन छे ठंगा बिउपटी व्यवस्था यान देउपटी र ओके लागि 1180 नम्बर सम्पर्क दास यहाँ महानगरपालिका हटलाइन व्यवस्था यान देउपटी 1180 या दास नन कोभिड मर्पी नियमित रूपमा डायलिसिस यान मापी गुमा क्यान्सर या चाहिँ नि केमो कार्ड मापी गुमा नियमित परीक्षण मापी या पिण्ड चाहिँ नि यहाँ थाहा चाहिँ नि एम्बुलेन्स व्यवस्था यान देउटु ऑक्सीजन प्लांट गंगालाल अस्ताले ये महानगरपालिका आर्थिक ग्वाली तयार जुइ रुम गुबडी दो अवछौ जो साना आठन ऑक्सीजन मन्डर युपडी गो बजारे हल्ला हुइचौ पडी दो हि 130 तगो पडी सिलिन्डर अस्ताले प्रयोग जुइ पडी सिलिन्डर ठौनल चाहिँ उत्पादन या कोठाइन तयारी न पडी दो व तयारी जुइ रुमगा पचाना त पिने हुइचौ ते हल्ला ऑक्सीजन मन्डर गाडी चौ त यहाँ पटी जरा हाट जी आयु भाइरस यो स्वेव खसा मियो दक्षिण यो गोपडी पहिलो फेज योपडी वपडी ख अगे सेना ठोपडी जा फरक ढंगन्दु अबले जिसा भजा बिरामी मनो टेड जग ज्येष्ठ नागरिक टेक खन्दै चौ खसा आ ल्याम त व मस्त एक न ठो खन्दै चौ पटी शारीरिक रूपमा बल्लाबिन्द न थो रोग कोइ चौ कारण हैन फक्क सचेत जुत जे अनुरोध न यान्चना अले जिसा ये महानगरपालिका या माउजा जिमसा फक यान्चुरो पटी न त अझ विशेष रूपमा नापन त ख आना ढिच्न परि दु सरकार निषेधाज्ञा जारी अवधि तक सुन मनो काठमाडौँ प्याना वनि मटे सुन मनो काठमाडौँ द्वाना वे मटे अर्थात थन छुन समस्या जो लासा थने चोमी व्यक्ति त स्वेउ जिम्मा जिमसन ये महानगरपालिका का उपरि जी थथे स्थलगत रिपोर्टिङ याना गुच्छले सेवाग्राही त नापा स्वयं हो जग सेवा का वया चंगु व थौकने मजी मगागु बाहेक मेगु सेवा म बियागु थका ओदा जाकुथि थागुदु 100 र 103 मा त्यहाँ सम्पर्क गर्यो भने उनीहरुले पास उपलब्ध गराइदिन्छ नि अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासनले नै त्यो सबै पासको जिम्मा जिल्ला प्रशासनले नै खतम गराउने ये महानगरपालिका दुनी अथवा 15 वटा झिसा चाहिँ थन मजी मगाउ ज्यात न्याको चुनाउ जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी छुन सिफारिसमा ल अथवा
छुन कोभिड लाना चाहिँ छुन मनु त चाहिँ हस्पिटल त गर्नुमाल अथवा समन्वय या ज्या अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सिफारिस जुल त विभिन्न ज्या चाहिँ पहिलो प्राथमिकता साथ ज्या चाहिँ झ्याकचोन जुल ठो अवस्था सुइदन अप्ठ्यारो परे जुल अथवा सुन चाहिँ नेमखन अथवा सुन चाहिँ समस्या जुल रहेछ जिमसँग चाहिँ फोन नम्बर न सार्वजनिक ज्ञानहरू वडा अध्यक्ष सदस्य त छुन किसिमको समस्या जुल रहेछ जिम त सम्पर्क ती ढ्याटे जुल निनी फोन चाहिँ सम्पर्क न ज्याइजुहरू सुइदन यो आर्थिक रूपमा अथवा चाहिँ नेमखना सुन चाहिँ समस्या जुया चौसा चाहिँ त छेछे बनान चाहिँ वालियन जो अवस्था दु कोरोना भाइरस कोभिड-19 दोस्रो लहर सोनिगले खनेदेशली नेपाल सरकार लकडाउन तगु अवस्था स्थानीय सरकार महानगरपालिका लगायत उकिया माठ हटिया नगरपालिका लिसे ओरातेस कुकठ सेवा सञ्चालन याना चंगु दुले थैगु बारे थौ जिमस स्थलगत रिपोर्टिङ याना गुजुल थौ या जिमुगु स्थलगत रिपोर्टिङ छिकबिन्द गठेताल सुन सल्लाह सुझाव दुसा जिमद पत्राचार विशेष सपुतया दिफै थौ या त थुलिए थौ या त बा सुबा